brojol gitu. Bulan. Sebulan ya teh. Iya. Iya. Pengen anaknya lanang tawadon. Pengen mah ya sebrojol bayar kira lanang syukur wadon syukur asal aja bantu. Iya teh. Iya nih anu wong mah ya bagian ditinggal laki gak bisa gawe rumah apa nih. Barang anu wali sih di bisa bangun. Iya, bisa bangun rumah ka dia ladang utang. Utangin siapa barang anu? Semo. Barang ki dinapa? Kok bisa bilang HP? Dina Senin. Ngalah. Oh iya ya. Semoga beli nenek. Iya. Biasanya mah di jam pira di jam pira. Coba jam loro. Ngalah, 15 menit ganas beli muncul. Wis mah lagi corona ya angin menggawe apa sih? Ya aja juga Priwen ya kayak kiba ya. Yang mah ya wayai bagian bisa gawe rumah gak beli duit di naki aku. Iya pada baik nyongga belinya kali duit seperak-perak acan. Kayak kau yo bae kesengat wingi beli ganti-ganti. Iya ya, Priwen ya. Boro-boro dikate ulah bega beli gablek duit, corona kayak kieu garap usaha apa? Terus kayak wayai bae lah ya, nyumput bae lah. Saya nyebut, saya juga Iya, bakat wayai lagi. Kae kan bocah angel beli stor Gusti. Dan numpak motor ulah aku beli bisa. Ya wis pengen gawe sepede. Rantene ucul pisan. Apes temen. Muga-muga be kae kepada setor. Sepede udah kan beli setor acan tuman bae lagi bae saya kita dia mau peka alon-alon alon-alon wis endah kesurupan mari mere siraku bakal ditagi ga ake alasan aneh ayo bocah kesurupan apa kiye kira ku aja endah kesurupan bae ayo sing dingin ditagi kesurupan sekian kesurupan mani bae garepan kapan bayare bocah siraku nyungdas bleng rike kena helm balik sing kene wis minum oskadon bae gara-gara kena raine sirak wis mau beli sempak motor iku capar bae ya raine bayar kapan bayar ya rairaku kapan bayar utangku aduh mogok surupane ya wis aja kesurupan daerah siraku jadi bae bayar ke coba ke iras utangnya nyonge bayar ditil coba ke brendelane sira nok sing awit mbu jaman-jaman ira bis terus setor Gusti nyok mogok nagi maning siraku miang nagi maning siraku nyumput arepan kapan bayare sing belas coba ganyuk menek medun bae nyang bayar ge nyang ya menek ayo bayar ayo aja ngomongnya bayar siraku mani-mani mau tak utangi wis bage daripada beli bayar pisan wis tak catet ge ya ko wis ya duit bungungi go nang bayar Bang Semok riwe mah ya dek senjali ka kaki wis mah lagi beli duit kayak kieu ditagih bener senyang ya bener jalan mereka angin yuk anune mah kadia mogok-mogok gak lumayan mauku oli 20.000 sekieu pen nagih kae kan masih jin ya kah tuman bae tak tagi sakieu mah utangnya pada angel-angel pada pen utangnya gae kuat takon bos kae cuma pentakon hari umah kieu budak sing arane Darmi ku gonge mendi ning jero teh oh ning jero ya wis kuat tak parti bae umah ya wis nuhun ya nok ya ucap gue ana ning jero jajal tak parti punten ana gonge beli punten buset ya bisa mau ciri bocah malah ning jero tapi bisa mau apa tak dobrak bae kon lawange tuman bae tak dobrak wong angel-angel aja
Belum mending kan nabongi kan. Dapat itu. Hayo! Siraku aja bisa nyumput baik. Kapan bayarin no siraku. Nyo sampai takon-takon yang bocah. Bocah ngomong goro no, ngomongnya ada di jeruk kayak siraku. Bakal ditagi nyumput. Sing ding nyumput. Kapan bayarin lah bocah nyumput. Kayak gitu. Pulang aku lagi berjalan. Murun sakit gimana? Dari sekalian besok iki boro-boro benang bayar remo. Dalam kambi baik guys. Penamaan begelaka kami bisa soen. Raisira macam jile baik. Sindingnya ditagi engko. Sakit engko. Nok lah coba gajah pengen utangnya benok. Ike brandilanane siraku pirang-pirang nok. Coba sing melas. Nyogum buat-doa yang paksa pede dong beli bisa nganggo motor. Ndas blenger bujar nagi baik. Mana mene blenger tenang helm. Terus balik-balik kan gini kos kadon baik malah. Iya saking mah janji teh sekalian. Pokat beoli. Utang sing kana man barang bayar jika. Ya wis aja goro ya. Awas lawan goro sok ini tak tarik di malingnya. Iya. Ya wis, permisi. Ya. Masing lagi ya Allah, karena uangku cangkem kayak mercon sunatan baik. Rewel banget tingeling. Mau namanya gara-gara bocah kana. Bejan segala jero segala apa tangan ditagi. Untung percaya bae agar bayar sok iki ku. Empu sok iki mana mbu beline makine. Ah sing penting mau janji be sakiyanya. Rupanya mas pede nih masih anak kan. Wah ya ki mau nyumput be. Ada duit. Bangun rumah bisa ya. Orang rumah kiki toke gede. Ari padang gobak setor mah padang angel bocah. Kotak celuk bae. Punten. Kelar. Pengen ngetok lawang yang turungan. Pakai mic-ku. Nur, Turkiya. Iya. Non. Bang Semok. Ngalah kepalang lah. Nok, lah, hari siraku nok, kapan bayarin nok, coba gak tulung gua aja pengen utangnya baik. Arin gua bangun rumah sama siraku bisa. Ige, aku jeruk dia kandungan tige bocah jedoen goro. Ayo bayar coba. Bayar. Riwen sih. Punya kalau di duit acan. Ya piraku no, karena gue bangun rumah mayar aku bisa, gue setor mayar aku beli bisa. Piraku no brandelan aku sepirang-pirang, coba tulung nyungok, mogok sing kana mene, nagih unggal bocah. Anak sing setor, anak sing beli kangelan no, kok sing ngos-ngosan numpak sepede dan nyongnya beli bisa numpak motor. Ya baik teh bangun rumah kemandek ning dalan. Sira mah goro bae, kayak tangga si Jine. Bakal tagi maning engko, coba ide ira brandelanane. Kuno ku deleng ku brandelanane sira ku pirang-pirang. Ayo bayar coba, tulung. Ya baik teh kok dikit ya. Beli duit perak-perak aja di Gibega. Oh ya sing aduingi beli ganti-ganti teh. Yakin beli goro. Ya wis dok, bakal mah kayak Gibega, ini masih belas bae nih siraku. Ya wis bakal mah minggu arep untuk setor. Lamunan sira beli setor. Wis jaminannya kita done umah bae tuman ya. Wis kayak kue bae. Ya bongkan sih, setor na angel bangun rumah bisa. Ada angel-angel. Iya teh lah, pujara dika bengkok. Nah, iya. Arep mah. Ya wis ya, aja goro. Ya wis, punten. Permisi ah. Iya, nos. Ya Allah. Wajah Bang Emok ya kayak kue temen. Di dua hati-hati acan. Ya, alah amit-amit ya Bang Bayi. Jarak dolan bete nggak baik ke harapan Mang Darmi pendolan. Nih, lagi apa Ira? Lagi dodok badu. Riwen mau. Saya mau nyet, nyong mah indak surupan. Mau, tapi ya ketangguhan. Belajar nyong, ibunya ngikut. Karena bocah mau ngene. Beli bisa dikompromi pisan. Apa sih? Malah bebeja nyong lagi jerok. Kudu mah yang mendis ngadu aja nih. Rumah baik. Siap tanggung. Iya. Ay Turkiya mendi wong Coba jajal ka celuk ka. Turkiya nya mah. Turkiya. Mene ge dia nya lagi dolan. Ya, beriet. Aduh.
minggu Iya. arep. Menesoten sira kepenakan ya. Iya, Priwen mau. kapri mau dipai waktu di seminggu. Kira kalau aku iya, engko bakal duit bayar. Barang anu aja, amun seminggu beli bayar deh. Sita bae omah. Nek konon jengkel beli kunya. Deket nih Mbak Semo. Iya duh, pada bayar apa maning yang mau coba gak? Iya, Jika Priwen teh. Ya, koda gandi gujeg-gujeg. Ya Allah. dikene apa priwen? Ya, Alasan nyawa kayak enda-enda kue be apa sarane ke kesurupan. Nyawa kan siji. Sulok biro ku ya. Muka ai meong-meongan, ngaung-ngaungan. Iya, ya kowe nyong. Nyawa pintar ini. Hanya mau kamu ketemu berarti kan. Dia ketangguhan dasar. Ya angger kagak ketangguhan nyong gak pada. Kodit. Ki Bang Sema kuis nih buat beli. Iya. Siji maning durung. Ya Allah, Bang Lanangnya gak kasih Iya. mood terbaik kan? Alah, wis lah pasrah bae ya. Wis Iya jujur bae beli dia duit kono. Lah, ibu gaya jauh dari kandani. Udah bau murah sih aku bilang. Kayak pada setor beli. Gak beli duit kayak kiye giga mau Bang Semo. Iya, Lagi Bu. gak liwat beda jangan gampang. Dilarang dulu. Nyong lagi langka duit. Mau tas setor Bang Semok ditagih. Woi, gua. Waduh aku sih anak-anak ini. Beli apa-apa. Gampang sok gimana? Jadi kayak langka dinamaning bae. Kayak gimana? Pas aku gimana maning? Kan dibayar ya. Iya dibayar. Bayar yakin. Saya mah lagi langka duit. Ih, udah beli sirah. Lagi. Ya empu. Terus gampang bejang jang. Kagak Aja. Ya wis lah mana? Gampang sama gimana maning ya. Ya wis ya. Ya wes. Dasar bang pelongo di bang pelongo. Kok dikit gak? Rupanya ku si mau ya nggak lagi wingi-winginane. Lagi bisa kat oli. Sebenarnya nyong sing goblok tak kayak sing goblok sih ya. Apa kayak ngarani nyong goblok? Oh, kurang aku sama nyong pinternya goblok. Cuma nyong dolo ya. Kayak wong pengen ditagi malah cengar-cengir nyong. Gampar ngosok tapi ini ya. Lah sebodoh pengarane kayak wong gede duit cemburu enggak. Udah lah, yang mana deh.